ngelamun bae. Aing keur mikiran iya ye, bulan puasa aing dek jualan naonnya. Atuh nuker rame lah di bulan puasa. Misalnya bonteng. Bonteng. Bonteng jeung naon bonteng? Atuh jeung rujak atuh calo. Oh, jeung ngarujak. Atuh geus. Kitu mah aing dek jualan samping bae lah. Cuma edan ieu mah. Geus jelas. Calo mah balik lah. Iya tuh jelas datang nanya. Ih, sanu nanya sia. Iblon jasa. Lumayan curut. Entah jualan samping pada solusi. Setelah. Duh, pusing. Nuk mere awewe sukana naon ya awewe? Aha. Aduh, betul kerujukan bae deh. Tapi kudu kuat aing puasa yo. Panci geus lapar ya, jam berapa sih? Tiba. Aduh, karek jam 7 isuk. Iya akibatnya yo, gara-gara iya yo. Sahur keur penting. Iwung, jeung pucuk eta kalapa jadi kabeuteung lapar. Gara-gara mah aing di lockdown jadi nyieun eta iwung yang pucuk kalapa geus kieu kabeuteung jadi lapar deui karek jam 7 mata poe diadap poe deui mat poe geura naik geura ka kulon naik lapar geura ka kulon tereba duke ka kulon mah Assalamualaikum ai mat ai tadi assalamualaikum ka sia kudu nama aing nu assalamualaikum ka sia mah percaya sama ustad dan kitu na pa aing datang assalamualaikum sia nu ngucap waalaikumsalam gitu gitu ya. Waalaikumsalam atuh. Heeh gitu. Aduh. Aing rek nyumlengan sia. Masih sih, atuh pan kautan mamanya aing ge. Nah tuh sia mah ustad. Aing kudu cium tangan ka ustad mah. Ustad teu meunang cium tangan ka ieu. Gae heula, cium tangan. Saheula ieu. Agelan lah. Lah aing mau ngasih doraka ka ustad mah. Mending kiba sweet. Hayu tuh. Anu meunang arep cium tangan teh heula. Siap. Ri. Berarti ieu mah Aing eleh. Iya eleh. Aing eleh, saya menang. Baca geus itu heula. Nah, berarti aing jadi ustad. Ya, bawa anti aing. Aing berarti nyum sepanderi. Nah. Udah. Ngomong-ngomong ka mana ieu? Iya, ini dekat pembukaan. Atuh bani sukene. Kayaknya. Pas ada ini sore yuk. Mang. Non. Sekali lagi, aing tanya ka sia. Sia pernah ngambu bauna aroma surga teu? Saya pernah. Teu pernah. Kan? Aing bung. Ayang sih kos kumaha ya. Iya. Ya Allah. Sampai ke surga. Bau bacak sia. Baik biasa aku dikerjain. Gak ada ya Ustad. Eta mah lain bau surga. Bau jengkol. Atau emang menghindar jengkol beuting kita jawab bae. Gak ada. Aduh. Aing dibere. Ngapain sih mah kata bae deh tadi? Pebi nang gadis. Kemana sih Pep? Sana yang ke mana? Cariin buat bukaan. Aduh nggak bisa Pep ngebuka mah. Astagfirullahaladzim Sia, bulan puasa mikirnya mesti bae. Astagfirullah, bulan puasa kadang Pep bercanda. Oh. Tahu nih mama, pikirannya ngerus aja. Habisnya Bebek digelis. Gelis sia, atuh ieu bulan puasa apaan? Teman mikir mesum, batal puasa sia. Mana batal mah? Bantu di dahar. Tidak dahar. Atuh eta siap buka pikiran mesum eta mantak kamar puasa. Panjen barang sia ngacung. Hasad naik, batal puasa sia. Oh, eta bisa ngebatalkan puasa, Pak Ustad? Makanya saya tuh ngaji ame nyoh ilmu nang ngaji. Emang ngaji sok bebeja ka sia. Padi negakan sia sih. Aing anu nyaho ka sia nu nyurakan aing. Eta geus lah aing pusing ngomong sia. Mul anggeusna. Anek baik-baik lah bari nampo kebon aing. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, saya itulah. Ustad, baca cek. Maksudnya sebenarnya kemana, Pep? Isu kene, geus kabuburit. Emang di rumah nyantai be, nungguan mata poe kono itu tibetan kono kakulon. Ih, tadi kan Mang nanya, masa Memang ngomong terus? Bibi juga pengen jawab, meren. Pananya tadi Bibi nggak beri ngomong. Atuh maaf, negara ngomong. Jadilah, udah males, Bibi pulang aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man baralik atuh. Tah, balik yang lah.
Tungguan maghrib ya, jam 7. Bebe Feby pasti seneng ya. Oke. Bulan puasa anu maling. Aduh, tuturkan kau ini. Wah, tuturkan terus kau ini. Sampai di mana ya budak berena ya? Wah, kemana nih? Kemana Neng? Duh, pada ini sebut Neng sih. Jadi tarawih Neng. Ada aneh lah si Neng. Diajak ngobrol sama cicing wae. Apa kepuasa ngomong berenya? Ih, pan tadi tewak sih tang. Ustad. Pan paling, tadi tewak. Wah, sekongkol ya pasti gitu. Bang, masih itu maling di melewatkan. Paling di mana sih? Itu masih Neng, ten lewat Bang. Ai, buku maling, Mang. Tadi orang nyelip di itu nya keluar di kebon. Itu masih Neng sia. Dikiman untuk taraweh, bulan puasa sia, ulah suujon bae. Nya tarawih ti beurang. Bukan persiapannya nak. Bisa percaya, ilah, tuturkeun. Hayu. Intip. Hayu. Hayu. Samping Mang. Kebon. Tuturkan terus dulu. Mang. Tuturkan ayo. Samping Mang. Samping. Nanti dia peduli Mang. Samping Mang. 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 Samping Mang. Mang. Tidak. Mang, tewang. Sia. Weh, maling sia nya letik maling sia. Mana sia? Maling. Yang pencet Neng sia, orang laki. Itu buka kerudungna buka. Buka. Masih, bukan sia. Buka, Mang. Buka, Mang. Ih. Tuh kan. Cek mamang mah Neng cenah ge. Ieu malin Neng. Neng teh tuh irungna ge. Ai lain maling sia naon? Ai nyeuleuh sia ti kebon tadi keluar nage dituturkeun ku teh ka dieu aing meni capek nuturkeun nage. Geus naon sia lain maling. Anjir ngebantu yuk. Yuk yang Bebe Feby. Sial dongan. Mau percaya amat ya. Yang Bebe Feby. Aduh, salah tuh. Tah, meli di dia. Tah. Oh, maaf atunya, maaf. Maaf. Sia mencurigakan itu bungketna. Maaf atuh sia bulan puasa. Tanya heula. Bulan puasa disumputan gitu. Itu kami teh nyaho. Aku yang pacar awewe sih pakai kerudung. Mang Bon. Bener yuk. Anu lucu. Oh, hampura tuh, bulan puasa, hampura. Iya. Anu lucu. Samping. Mang, samping Mang. Ayo sia, kita di samping-samping bae. Aing mau berburu yang beli samping, jalan lagi bolong, aing mah nunggu di bere bae ke. Punya THR. Samping bae. Aing mah tuh, aing mau pakai samping tuh, geus. Itu bukan duit yang beli nage. Samping Mang. Samping. Sial. Samping. Teh, itu yang masih teh rame-rame. Nyawa aing. Ayolah samperkan. Ayolah. Samping. Iya, Mang. Ih, air Mentak bae, geus. Bebe Feby, kebeneran. Samping. Mau air apa? Kebenaran segala. Ini Beb, aku kasih sesuatu buat kamu. Samping. Ih, ulah daik.
Kok galak banget sih kakak ipar. Atuh sia mere hiji doang. Aing ge daek. Oh, kakak ipar mau. Tenang ya teh. Kita ambil dulu. Kayak beli nanti ya. Kayak mengenang kayak nama udah. Jangan beli bonteng tuan doang, jangan ngerujak ya. Betul. Kue, kebaik beli. Oh, ternyata teh bagus kan? Warna hidung. Apalagi punya Bebe Feby. Warna biru bagus. Keren kan? Ya udah pan nuhunnya. Aing cobaan heula. Ya, sama-sama. Cobaan ayo, Dek. Ayo. Jangkuk. Cantik. Cantik. Punya samping-sampingan bae lah, aing karunya lah. Lagi nih ngahutang ya, ngahutang. Agak pusing ya nih. Ini yang paling cantik. Ustaz nyokot cering hiji. Nah, oh, kayak bayar mangke lah. Saya lagi bot. Hah? Lagi bot benar. Kayak bae lah mun geus eta. Soalnya bedanya jelema. Wow. Wih, Wah, Bebe garis amatnya. Make piung eta mah. Samping. Allah. Iya dong. Ieu mah piung ayeuna, ieu mah ayeuna, ayeuna. Keur musim lockdown kan? Heeh. Langsung aya maskeran deh. Maskeran langsung. Bakal cocok ya jeung anu sok bikin lempangan mah. Hebat sia, Pan. Belikan piung geus aya maskeran. Aing gitu loh. Dengerin dah. Tuh, kayaknya suara azan dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita sholat. Bagi. Samping yuk. Samping.